program ama dest pekir bawer dikim. ये वर्दा ए तुझे को होती है यो चीज को होती अब ओखो मा अब हरमो मा बदस के खाती के हुजूम करिए के इश्क करिए लो 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 करोगे دم و چقا بخیر تماشاوان این هجا و برومت کردن اناتولیا ناوین این هجا بناوی پیکانه از وگیش که اسلاف دکم و از بلال دیلووان بناوی پیکانه پیکان تیوی اما ایشف پروگرامی که لسر دوکومنتر فیلم پیکانه چکری بلگه فیلم اما بسکنن میوان ما ایرو در هنر اسین اخگül Güneş Ömer Leventoğlu, Hefseruke Pekane Brez Ahmet Gezer, Hefseruke Pekane Almanya Sultan Dağ, Hefseruke Pekane İsveç Osman Küçük Yıldız, Uri Vebere Pekane İsveç Yavuz Eken, ame işef binin ser ekrana var. Du daxwazim me din ji ve hene temaşawanên hêja, em dixwazin ku hûn li kanala me ya YouTube'ê Pekan TV bibin abone da ku em jî quwet bigirin û programa me ku îro em ji we re pêşkêş dikin di Facebookê da di sosyal medyayê din da hûn dikarin parvekin da ku mîvanê me zêde bibin û em bi hev re şevekî xweş derbas bikin. سری دا از خوازم هفسروکی پیکانه برز احمد گزر دعوتی اکرانی بکم. مرحبا که احمد بخیراتی. مرحبا بخیر بسلامت سپاس دکم. سری دا ازجی بناوی پلاتفورم کردن آناتولین پیکان میوانا و تماشاوانان گشت که سلاف دکم از بیجم اون بخیر هاتن. گلک سپاس. حواله احمد هفسرو که مایی برز احمد گزر پرسامنه یکم جوا لسر تابی اما دیرک در باسی مسئله خواب ببین فکر که پیکان فیلمه کی بلگه فیلم چه ببه جو کدر کد چوا چه بو کاری جمعه را برفری بحثاوی بکی کرا بخواه. بله سپاس دکم. اره و فکر که بلگه فیلم چه و ji destpêka çekirina Pekanê da proja Pekanê yekser bû. Yani çima yekser bû? Ji ber ku Kurdên Anatoliyê navîn bi asimilasyonekê re bi rûbirûman em ciwanên me êdin zimanî xwe deng nakin û çend kultura xwe dûr ketine û bi asimilasyonekê re bi rûbirûman e ji ber wê Pekan hata çêkirin, hata damizrandin û va proje jî proja me yekser bû ku em belge filmekî bi vê avayî çêkin. Lê berîk ez berdewam bikim, ez dixwazim du tişta bînim zimên. Yek em Kurd şînişayê mixabin di nav hev da dijîn. Du heftat ber vê wek piraniyê Kurdên Anatolî navîn dizanin akademisyen û nivîskara Kurdên Anatolî navîn Nagihan Akarsel hate qetil kirin. Em wek Pekan wek Kurdên Anatolî navîn careke dibîrtînin û dibêjin
سر گل کرد و سر مالواتا و صاحبه یاد دیو وقت مدیا داجی هاتا خویا کرن لیلا گوین برخدارا جنا کرد و کردن آناتولی ناوین سمبولا کردان دو یک سال جزای دن لی هاتنه برین yani بسر جزا دا جزا گیدن هاته برین لیلا گوین تنه فکر خواه نرینن خواه اراده خواه بیان کریه ام وی وک نهاقی دبینن و ام به حقوق دبینن جبر وی ام وی جزایی دبین لیلا حق نکر ام تخازن وی جیب بیر بینن اجي تاب الفكرة ودبن بريز احمد هر دو جني مايك شيء ناگهانا که شهید کتی اجي شرمزار دكم و ليلى جيفاني او جزايك اللي واتي برنجي شرمزار دكم و ام دبين بناوي بيكاني استكارم بيجم جني ما بسدان بحزاران برسفا وانا بواري خباتا خوا نشان بدن و برسف بدن دورا ام تخوازن در هنر دوکومنتر فیلم اسین اخکول گونش دعوت بکن و هناك به دوام بکن بلال از بیم اسینی کاتید شونی اسینت آره وچاوه ام مرلبت رو دعوتی سانه بکن بخیرتن که دمن تولو بخیرتن سلامت باشنی خوش برز عمر لمن تولو برگیش که از خوازم اون کتن ناو به خباتا بلگه فیلم کرد اناتولی نابین اون در هنرن و برهما چکریه و خوازم پرسا خواهی که من جوار بکم اون و برای وی دوکومنتر فیلمی و عجبا کردن اناتولی ناوین ناست کرن یعنی چاوا بود تکلیوه چاوا بود اری tabii münastiktir هناکی جی از کارم بیجم هناکی نحقینا و از کارم بیجم هناکی جی نیز و از ناستکرن çünkü beri چند ساله باورم 2008 و 2008 نه 2008 و هنوز نه ام به دیتا تبی اتین آفیل نه ثباته که به فرستی کریبی بسر کدن آن اصلی نازم تشتی ویجی لسر سروکی هدفی لسر مراد بوزداش دوکومنتر چکر 2015 وحتى 2011 جي او دوميا ما 2011 خلاص كده دبي خبات دبي هذا خبات من سر كردن اناطوليا نازين خايبات خبات سينمائي يعني دوكيومنتري من كده ليه خيني ويجي دكتوريدا كولو يعني كودو جندن كودو قالك حوالي من هنا از بتشنتين با بيتا زيادة يعني او تشاند او جيانا كودن اناطوليا نابين او زماني وان اخفتني وان شويني هاتنا وان جندي وان اديجاريا وان هنا كي زانبين براسي اري بله باشه ام نا درباسي كي احمد بن بريز احمد پرسا من عجبا او دوکومنتر فیلم مصرفی و گلکی بون از باورد کم فیلمکی تابی که بپرچه نابه اما و آلیوی فینانسمانی و چا ارگانزیه کرد و چا چه کرد چر بو سپاس کرم خوب اره یعنی ام بین مالا کردن آنت سولی ناوین و مالا سپانسوران آوا به و عالی اکونومی دا متر زحمتی نکشاند جبر و فینانسمان و یعنی هنگ حسام بود یعنی کرمانجی مدیم پر قلای بود نه زحمت بود متر دا زیاده زحمتی نکشاند ام به مناسبت کسی که عالی کاری دایی کسی که بونه سپانسور ام مانا جاره کدن سپاس کند بجن مالا و
و کرمانجی ما دبیجن کس که وان زیده بود تبی آری دا ما تو پروبلم زیده نکشاندن گاویدن مخواست از چشته گریبیم حتی اینگه اوک بو یعنی آما جامعه باوی بلگه فیلمی انتخازن یک جمع پشن دادن را او که دوکومنتری که بیلن و بکن آرشیف دا کو انسانن ما ببینن کینا جکواتنا چنگ هاتنا یعنی جوان را ببا آرشیوک با دوکومنترک دادی ام نهال لولات اوروپا لمملکت ایدن کس زیده زمانی خیج دنگناکا و ام چند خیجی هنک گنجی ما دور دکبن به من واجیج مرا بو اوکه یعنی بو کارکی که ام بکن ام مجبور مان و کارال لبر ماما و مجی خواست کم بکن آرشیو دا کو گنجن ما انسانن می کو اوک بکن ام بیجن وی ایشی بزانبن که کردن آناتولی نابین کینه یا دنجی بلگه فیلم هم کردن آناتولی هم لدروا هم لهندری ولات کردن آناتولی نابین داده ناسکرین جبر و بلگه فیلم بلکی بریز در هنر عمر لونت ولا بحث بکلی از هنر کرتاسی بیم از جیب شندا مافیا خفتنه بدم بریز عمر ما تنها بلگه فیلم چه نکریه ما یک بلگه فیلم سینمایی چه کریه و خیر جویجی ما دو بلگه فیلم بلگه دوکومنتر تلویزیون آن چه کرنه اوجد دست مدانا حاضرن استکارم هنک مافیا قفتن بدم بریز عمر او هنک لسروه دبکو برفرهی ما آگاهدار بکن درسته نها او دوکومنتری کو ام چیکن او کا وی تکفاوی حتی من داویت 2020 بو اره داویت 2020 بو اسین اخیل تکلیف آنیم جاوا کو شما من اب اسین اب یک گوت تکلیف کرد من بشک و بفکر مگو اره از ام چیکن جبر کو من داوا دنجی بحث کرد کی کدن آناتولیا نادی ناس بکرم و دنا واندا دجیام جبر و خبات که به شکلی بدیگه خبات که به شکلی میجی دیدید بخار یعنی ما به دلداری ما به خواسته کافه دست به کاری کرد مثلا داوا کو ما دست بکرد تبی رهبرین کردن پلتفرم کردن آناتولیا نادی ما چند جوینجی چکر لوی جوینا براستی مثلا رهبر او چکرن به فیلمه خواسته که وان جمع مثلا دوکومنتری تلویزیونی براستی نبود یعنی بخواستم مثلا دوکومنترک چکن بسر اوکی لی ما بدلی مگو ام خیلی به دوکومنتر سینمایی ام خیلی به اگر دست ما وره ام یک دو بخش سینمایی چکن ما اوجی 2021 ما دست بکر شون لجفا ما او خاصی کشان چکر او خاصی خود جهاندن انسان جدا جدا او خاصی خود جهاندن جغرافیایی از دیگرین جدا جدا او که گلک آموز کسم بردسته ما جبر وی اجفا ام بخوازن نخوازن زیده مالزمه هبو یعنی چونکی او انسانی که آخافتن مدی سر به بیروکا کردن آناتولیا نادین گوتنا وان حیث وان گندو باجار وان ام ندکاری بوشفا به بلگه فیلمکی بیسینور بکن جبر ویجی او دوکومنترین تلویزیونی جی
از باورم هنکی به تری تجی کتن روزا ما و ما اوانا جی خلاص کرد از فضل یک تشی لیجه دب که مثلا او دوکیمانتر سینمایی ده یعنی دوکی درامایی ده مثلا ما قالا دیروک حتی بربا يعني جديروكا كودن أناطوليا نابين أم بيجي في 6-7 سالي حتى إيرو ما أوكر أما لسه جديروكا كي قالا ويكر ليه إيه تلفزيوني باش التلفزيوني جوي بدات هناك قالا إيرو يا درباي كودن درباي أناطوليا دكا شوا مثلا كودن أناطوليا نابين سرگونيا وان أديروكي ایروجی بردوامه چوا بردوامه مثلا ام بیشن جتیای کرمان جی افرین جی مراش جی ملتی حتی قونیا و انقره ام بیشن کشید هاتنه لی 1960 شون دا جی el sürgünü u penaberi berdevan kiriye u cihela Kurdin cihela Anatolia nadin berde Avrupa berdevan kiriye berdeci mesela yemin 5 a dokümanteri elki televizyonu hala insanın dervadike hala insanın dervadike taybetci hala civaki Kurdin Anatolian yenadin yalı Avrupa dici Cina wan çine Avuriya wan çine Heyste wan çine Kurdevariya wan çine neteveti ser neteveti çiğde fikirin ser politika çiğde fikirin mesela civaknasi mesela civaknasi emhneki tekrin yani sosyolojiya wan çava hatiye guhertin İro de çi hastedeye ja kalin wan firin wan insanın mezun insanın biçuk jiyana wan çiye mesela jin çava dinav civaki Kurdin Anatolia navin de peşenkli dike İro mesela الوالد ام بنرن مثلا چند کس بنا بودن ام بیشن مثلا وقت لیلا güven و چند کسیندن هنه Kurdin Anatolia navin لیلا در واجی هر وسایه جبر به کی yani gavaku Kurd ji em bêjin şêstî heftî şunda gavaku hinekî gav bi gav polîtîk bûn gav bi gav ketin nav polîtîkayê ew sosyolojiya wan jî ber bi guhertinekî ve neşiya yani ew guhertin jî hinekî pêşenkiya jinan derxist pêş me hinekî binê vê yekî jî xêz kir ji ber vê yekî yani دوکی درامایا ما کو بشکه وقت سینمایی ما چکریه او ام دشین فستیوالان او مشارکت دن ل او تلویزیون belgesel televizyonu ji yani ne vakhe neki de mejar jeher cudane u qala tiştin nujen qala tiştin iroyinci dike yani civaka Kurdin Anatolia navin çava xwe diguherîne çava de beramberî modernîteyê de çava berxudaniyek dimeşîne û civakê xwe çawa cihardin ji nû ve ew dike em bêjin ciyanek çawa dijin nekî em li ser vê yekî jî راوت دراستی نظام بلال جارا سفت وقت که بلکی هنک عجب غیش بکشینه از هنک تشتابیم دا کو بلال جی او که درباس با حیزان اخه و انگوند جیران نویست دبینن تیدا لکیجان باجارا لکیجان والاتا بلگه فیلم وارا دانشاندان یعنی وارا مسکرین تاریخ وانا ساعت وانا لیت نویسنده خیر جوه ذاتن حواله می جوان باجارنا جوان ولاتنا یه وارن سر اکران این بحثاوی او که بکن نها از بیم اسین آتی کت او که اسین بکی آنونسه اسین بکی ما اسین جوار سر اکرانه اسیراتی هم کارم بگرن کرم خواره هم پرسپخواه جید بکن
خيراتي أبو ياسين. ناف خيري دابن مرحبا جوارز لي بورنا خود خوازم يعني جبر تشتك دست من از اینکه مام درنگی جواجي لي بورنا خود خوازم مجتمع شبان نجي بخيراتي. بله پرسه ما جوارج آماده بون تابه وک امیر لبن تئولوژی بحث کرد گو جن کردن آناتولی نوین گو هرتنه کی اونجی نمونه کی جوانه و ام تخوازن لسر به فیلمه هسته و ببیزن و زحمتی که کشاندی چنه گاوا و دست پیکر و چه زحمتی کشاند لسر وی ام تخوازن هنه که اون فکر خواهج مر بیج کرم يعني مثلا برويج تبي برنامج بوم سر زحمت يا ديسا برسك جمرهاته بوم ويدا ميجي مبوتو مثلا هني زراستيجي از بيش ما بر زحمتي كشان ما بر زحمتي نكشان بس يعني مثلا كان بروجه در باس بوم بخوجي تبي كان بروجه بوم زحمتي زوري مثلا بروجه برويا تجمر بيجي اسين تشي بروبلم جرا زي بحذر بروبلم بيجم اما دویده براستی پروبلمی که از بیشم و پروبلم جیایی تنه مثلا استکارم وی بیشم تابی تناوا هفدا مثلا پکان جارا یکی من پروژه که اوسا مزن چید که نه اوسا که احمد از اوسا مزن دا پیش خواهد يعني طبي كتناض هفدا مثلا جارنا هفام نكرن دبون جارنا موسى نقاشي برفرهي دكرن ام دوستيان و لي باشا مثلا تشتكي خوش ترتكاته ولا ملهف دكر مثلا تشتكي ام بيشن زحمته بتشك بالك زحمته وانا زحمتي كبر فرهيه ما زحمتي بير دكر وكيدن تشوا نقوم وتشغي ما زحمتي بير دكر ما كبير ذكر أهل جبالكم باشا بالريبة دتشو يعني خوش بالريبة دتشو يعني مسألة أوا أصلا يعني هني مروس هو بيشت كمان يعني ما قلت شيء جرى يك من بيكان تشكيوسا شيء دكة و جرى يك من أجي أوروبا يدا در هناري دكة مثلا وانا تهب جرى يك من تهب كي بتجي زحمتي وهي أما مثلا أزو إمر مشقاس أونلاين جي بهبرة تيكل دار بونس هر تلفوني ب ريا كاميراي مكار ذكر هلبت مثلا هني وانا بشي زحمة بمروغ لبا هاف بهبرة بمشينا بهبرة نقاش بك تشكيتنا اما لقور من افجي نوقع زحمتنا يعني مرو بخوازه هر زحمتي چاره سر دكه يا امجي دخوازن يعني هم بيكان دخوازه هم درهنر دخوازن يعني زحمتي كو مثلا ام چون با انسانا كو ام چون با كيجي دري خوش مره فكرن مجي عالي دش زحمتي نكشم يعني بيجم شيء تكرم ولا بيجم يعني زيادة راستيش زحمتي كومك شاندي أراستي تنم. استخازم تشتكي بهم درباره بيدا. دبي واردة هي قبل جو هر دو راجي هي بريز اسين. تشوا؟ مفهوم نقر. بله. مفهوم نقر دنگم نقر. بيجي أب فرصاش بعد دنگم تأجر. تمام دنگه تته پرسا خوب بکش کرم آخه از بیم بیلالی مرن نویزه بیلال که دنگی خا کنترل که مثلا یک ام پروگرام دانسته دنگی من تونه دنگی من دنگی خا چه که کم حتینگ دوام کنی یعنی اسینه گفت ما یک جارا دنگی من ته یعنی ما دنگی من رئیسور توش کرم خا بیل دین ارده ها اسینه گفت دینا ارده دینا جیره آره ما هناك تفكر بلال عجر هم تنکی داره کنیورو تا گفت ما یک جارا او شرط کرد راستی جی مقابلیم و عمر جی گفت صحبت داد و از بخشی حوال ما پرانی حوال ما جی درباره بلگه فیلم داد سینما و مسئله دا ما تشتک ندزانی یعنی من بخه قد ندزانی لی از نها از تنکی بخه باور بوم استیم از ایدن پرتشتی بزانم از رخنه بکم از من او فکرم میشه هی یعنی هین او پروژه میشه او پروژه سری میده مو رگو مو از هاتم تیک از جمع در پرورده بگه هینمه یعنی با طب ایشی هنک حنکیه ابراستی جی ما پرتشتو محمد علی
از تشکی بیشم مثلا گاوا کو تو belge film ya belge filmek yani filmek fiction yani hayali fiction mesela tu ser façeki biraz ki ev debeku hunereke baş derke ve holele hunera heri baş de heman deme de gava ku tu ev huneri vek dibistanek karbili vek dibistanek ev ki ev he baştır edibejin mesela filma me devivari de هناك بو جمحمويا رابو دبستانكي يعني بو مكتبكي شمتي روج بروج مثلا ازو اسين ام هر روج بحورتك الدار بو هر روج مخاباتي فا بحورة بهار بدكر هر روج نقاش دكرن نزانم چي جوه ويدته ام بريبرين پکاني بجي تجي فا زاني جناب ده بريبرين پکاني بجي یک جار من نقاش کرد مثلا هم در هنر همه بیشه اف کاری منن از کار خاصی که میذارم موسم نکر مثلا بلا هر کس بزنه به کم موسم نکر اری ام کاری خود زانن ام چوا بکن چوا چی بکن لی ج ریبرین تکانی ج انسان استاد و هستا ج انسان هنرمندین مزنی ما فکری وانج هر کم کرد به شکلی اف دکمانتر ده همان دمیده بو مکتب اکشی بو دبستان اکشی زانکو اکشی راسته هموی اری ام بردام بکن عثمان جهاد از بین بلال جهاد لی از بردام بکن و کنجی دبینن جرنویسی دا رکلاما لکجان ولاتی لکجان باجاری بلگه فیلم واره لیسکاندن هاتی نویساندن اگر کو اون تماشاوان و تعقیب بکن مزه بکن مثلا لستوکهلم هیه نه 24 مه لگوتهبورگ هیه 26 مه لهلسینگبورگ هیه 28 مه لدانمارک هیه لهلسینگبورگ جی 26 مه هیه هفسرم که پکانه سویدیا که عثمان küçük çerikli bomaya em müji davet kin ma evji hinek bahsa ev keb kek Osman tu bxirati bernama pekan tedi خير السلامات إبارة وباش İbaret خير بإنشالله İdin Bilal az davrata Merhaba, disa dengemte inşallah. Dengete ite Dengemte. Ari أري Hava peki Osman tu bkhirati? صافي خدش ترازي بي Hava Osmanji küçük yıldız beraber kime İsveç'e derhaki nişandana di sinemayın Sved'de un Ali ve Çıtkar'ın derhaki Ali ve Çıtkar'ın bejin. ve tabii Azriye ve Çamana. أري yani film çekirine filmi ki ben işteki gelek piroza cara yekam film serkurda Anadolu'ya navin çedive ve her daim hem arşivi keş boyma Kurdan Anadolu'ya navin hem ji tişteki dere holekhi gele khadi insane khadi naskrim bedi bana tişte xoşun jibo ve ems pekan em bir film ser bilindin az bavarım havale meji Kurdeme Anadolu'ya navin ji eper memnun ben eme dixwazin heyecanı ke bigirin tabi nav gelemede bilete beladikini her se bajarı Sved me belli kirina Göteborg, Helsingborg, Stockholm eme film nişan bedin 24 mel Göteborg el haga biyo 26 me Helsingborg Rödek var ana salona sinemana filmi kimel sinemaya var aliskandin ve tişteki pır nüye pır xoşa gelek herkes bir veser bilin be kef xoş be heyecanı ki tevle be yani va heviyamınaj gel javalan dostan emjil berxe dedini tek ziyaret tikini bilete bala dikini davet tikini çende bale me Svedici varın le film tamaşa bikin
İnşallah baş be. Peşe roje in projeye baştırıcı jimera reke veke. İnşallah. Lutenemin evnane. Eval berkadedin. Göteborg, Jil, Stockholm, Helsingborg, Dolaroloji. Berkadedin. Eme film sinema nişan bedin. Abaş be inşallah. Gelek baş bu xabatê ve Birêz Osman. Spas. Em gelek memnun bûn. İnşallah li her derê Ewropayê xeberên baş jî tên. Niha ez jî li ser Avusturyaya ez dixwarim çend tişta ji we re bêjim. Em ê du sê tarixê me hene ku em li Grazê nîşan bidin. Niha salon tê eyar kirin. Li Viyanê jî hevalekî ji vir de silavê xwe jî re dişînim heval jî gotiye ez ê alîkariyê we bikim û dixwazim tu hundirê rojekî mesela roja şemê li vir bikin yekşemê jî li vir aynı rokê da tevlîbûna hevalê me derhêner va ew jî qirar me girt em ê înşallah wê biva kar bikin li Grazê û li Viyanê jî tê amade kirin. Niha ez dixwazim li derhêner Ömer Levent û tiştekî pirs kim. Bilal kusura mesmek Gava ve biryar girt Bilal muxas az tiştekî bêm eger tu müsaade bikî. Kerim ki. Kek Yavuz jatî istersen Yavuz jî bigire. Evet tamam çünkü ez mesajı ve noynime ve cara sırtaya inşallah ez tekniğe peşta bıkım peşa rojeda ku ez bibinim ki vati ki ne vati. Havale Yavuz tolerans Yavuz var ekstra eknoy. Dange İnşallah me peşta. Birez Yavuz bixir vati. Bixir selamet dange binte. Are dange tayte. Dange tayte. Az nüfuşi hamu Slavtikem o programa ke zindiye nazna benim kan havzıma seyirdikin ve dereme kamaşatken lisar film az sponsij havalara kafasım bejim ya ve haval Ömer ve Esin haval edeceğim ama ne var ne bileyim juar sponsij diken sponsij mazın jü pekan diken Av peka nabi va filma belgesel var çenadı bu. Av jboye gelme Kürdi Anatolia nabi gerek yani gerek teşekkür bir kıymet o bir rosti kültüre xanen bandatken. Naha le dola le davato le şina kasek strana sar mriyema bir sürü kasek nama. لدعوات دول زرنه در کتن ارکستر و işte diskoya و nave modernleşme sosyete nizam çiye. Bat tiştek naha ve pekanı ve haval Esin o Ömer çekti. Gerek pır tişteki başa av horte me la Avrupa Anatoliya yani Kürdemeji av Amsalamej belki pırnızanın ama Horte بداره Avrupa'ya az دخازم آنها ماورن او تماشا بکن. لسوید لتومبا تومبا سیان salon gırtiye sinema gırtiye لپینجی میل پیشمه saat dünyada ders gitken. Abi bilet uğraz şumba abal Yusuf min bilet hamdın yani ders gitken zaten min değişik saate kida min hayş bilet min fırtın haval pır memnun bun. من جوابا يوسف تلفون كر ولا قوم من صار بيصير من فرقيه هي صود درك امرني انا يعني امرني او بلاد خبيجه رجبين ما ورنا يعني في بلغي يعني على فكره مازن taraf geldi hayal جوارا والله هي جيتنا هذا بلال هي جيتنا يعني baktığında ben biraz da Türkçe şey yapmak istiyorum burada. Peki Uzbeken, un tamarat nad unel kudare adrese var çiye? Azbi. Kerem Hacı mara öğrenci aşkara bakın. Adres, tarih, un kuca bajar.
Azmi'cim, Stockholm, Tumba. Tabii buyurun. Buyurun. Tumba yani. Burada bütün yani herkes tabii biz Kürtçe konuşuyoruz ama benim Kürtçe Buyurun. Sesim geliyor mu acaba? değildir. Geliyor Haval Bilal, geliyor. Bizim tuttuğumuz salon Tumba'da, Stockholm Tumba'da. Tumba Utbildningsvägen 2A. Utbildningsvägen eğitim sokağı. Yani bu anlamı birisinde de bu yani cadde. Saat 2'de başlıyor. 5 Ekim Cumartesi gününe denk geliyor. Saat 2'de başlıyor. 4'e kadar. O günün herkesin zamanı olduğuna ben inanıyorum. Herkes gelebilir. Burada bir parantez içerisinde bir şey söylemek istiyorum. Bizim yaşlarımız yani diğerin 2. 3. jenerasyonda burada İsveç'te bulunanlar aileleriyle belki sinemaya gitmemişlerdir. Gittilerse de çok az bir kesim gitmiştir. Bunu mutlaka bu belgeseli Neger'i mutlaka yani arayış filmini mutlaka seyretmeleri, görmeleri gerekiyor. Orada bulunmaları gerekiyor. Biletler satışa çıkmıştır. Bilet almak isteyenler bana, Yusuf arkadaşa, İhsan arkadaşa ulaşabilir. Facebook'ta, telefonda, WhatsApp'ta arayıp sorabilirler. Her zaman için istedikleri yere, istedikleri kadar bilet götürme şansımız var. Bunda da çekinmesinler. Mutlaka bu belgesel filmi seyretmeleri gerekir. Bütün bu verilen emeklere böyle bir karşılık vermek daha güzel olur bence. Ben inanıyorum da geleceklerdir, yani seyredeceklerdir. Evet ya uzun fazla sesi gibi pısın. Mesela tıbkı ve belge filmi tıbkı temaşekiriye mesela tıbkı temaşekir kişidir fikri. Ben dengete prendik de aban Ömer famnek. Evet belgesel Serker yani kendin seyrettin mi? Belge film hakkındaki fikirlerin nelerdir? Ben seyretmek de istemedim. O heyecanı o gün sinemada yaşamak istiyorum. O heyecanı o güne kadar saklamak istiyorum. Fakat fragmanını ben biraz baktım. Çok enteresan, çok böyle gerçekçi yani bizim kendi kişiliğimizi, benliğimizi ortaya koyan bir belgesel. Bunu gören herkes yani bu belgeseli seyreden herkes kendisine daha fazla saygı duyacak ve sahiplenecektir. Ben böyle düşünüyorum. Onun heyecanı şimdiden yaşıyorum ben. Önceden de filmi seyretmek istemiyorum. Oradaki o sinema heyecanı orada o belgeseli seyrederken yaşamak istiyorum. Ve noktada askarım işte gibi Haval Bilal. Keremkin. Onu işlemek kolaydı Keremkin. Başa. Yani aslında ser gotine keke Yavuz ismiki baktım. Slav keke Yavuz. Slav. Mele Düsseldorf Galakir. Le Switzer'a hat nişanlan film. İsveç ez tevli bu mukavın Ömer Nikari vare. Vize Nikari bizne. Jiberuya vekterine teneço. Yani mesela kesek seyir kiri, kesek film temaşa kiri rastiş bandora kapır baqiymet sermeyiştin. Amji mesela vakit min cara yekemine mesela mesaj jari belki havra seyir kirve, Ömer'e seyir kirve, ama ser nikaş kirve. Ama vakit ko aji yekaş derva bum çum filmle vedare temaşa kir, bir heyecana ki bir isani kuati vedare ra. Yani her mühim vakit jin جوان پر هاتن یعنی اصلا یعنی به وجه که خوشی کردن یعنی من یک سالال خا گریون خدیون دوی داره واسه که پر خوش راستش باندورا که پر هستیاری لمنیش حتی حوالا دگو دچمال جور نشتواره الپیشیر نمگو ناشونی منر ناجی تماشا ونکم دوی داره وکی دیشی مثلا درسی می هنگیش درسی می تولی بون هنگیش آلی سرحدی تولی بون ارزورم کسی که بو مثلا خالی علی هات بو یعنی واناجی دوگام مرخد بی بلگسلی دادیه یعنی وام مدی که دویده جی مدزانی زاتن و مدزانی اما دویده مدجی کدن دی که و دوکومنترا و belgeseler ne tane Av Kurdistan aslında Av Kurdistaniye. O mesela ki Kurdistaniye. Yani ona hatta da di juan jene juan per hatın. Be taybetiyle Switzer'a le Düsseldorf'a salon bu.
Viyaji tabii peşe mehin roni dike yani dve em berdevam kın ve nişani medede. Bilal em berdam kın. Şu an zaten dınava rektörü men bale. Şu an nava rektörü men Avrupa'da şikayeta heri mezin دوين جن و زاروك و خورد ناين كمالا و تبلي خباتا نابن خاناس ناكن دوري جواكا خانه demek ki yani gava hünere ki bevi avay filme ki bevi avay vara çekrine am tkarın bevi riye begejin xorte xwa jwane xwa keçen xwa u jenen xwa am bejin evji serkeftine ke u deve mane ki pekam bevi armancezi serketiye نهاد الدورة ده كاكي أحمد أشتغل ببرسم هناك اون بروفيسيونيل دبل أما تكاري برسبان بدي حوالا كل ألمانيا تبلي ببا سلطان داغ آمده سلطان داغ نه آمده لی دکتر زینب هات لی از تشتکی رئیسور رجا کم بام امتحان لنی هنوز مدینه جیر یاوزی بامی خاطری خب خوازه یاوز که عثمان ايش خاطري خب خاص ديوان درجة تسرية دونتينا يعني أمي وناقوتنا ما شنتنا بسرعة مسمك برنامج بيروز به إن شاء الله فيلم ما بسر كمان والله هذا غرب خير هاتين وخير جهر biz bunu başaracağız. Çünkü PKK'na sahip çıkıyoruz, sahip çıkmak zorundayız. PKK çok büyük bir kurumdur. Avrupa'da olan bir kurumdur. Bütün herkes elinden geleni bütün dayanışmayı göstermek zorundadır. Bunun için ben size PKK kurucularına bu arada Süleyman Avcı'yı da saygı ve sevgiyle anıyorum. O da şimdi şu anda aklıma geldi. PKK içinde çalışan bir arkadaş. Tamam. Hepinize ben başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi yayınlar ve devamını bekliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şavat hoş. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bilal دنیوانه مهنه یعنی تنگ از اوقت که ما ریز زینب لوره سفت زینب و پاشجی قادر چلیک لوره ته قدر جایی آره کرم که اول زینب برز زینب کرم که شغال بخير دنيا متيه دنيا تايته شغال بخير دنيا تايرنده کرم که لسر فیلم اول دانمارک چه خبرت ول سر پیش نشاندن لسینما یل دانمارک خبرت و چنه اون الکدره تاریخ بلی کرنه آره ما خبرتم کرم که دانمارک ما 28 به مه یعنی به جمعه نهانه جمعه تن پیش ما ام بلگه فیلم لگر بمنی لقيت ما zaten yani manik ilgili Danimarka para jbarwe ki ma legera me dojorat minni yani göstermem ama hem saat 6 yek saat 8 o prestiji yani bilet no belak dastmadan namon ama tanki yani no materyal mehana ki yani am şunu noni yakşi dilemez ki yani gerçekten yani ilgi para millet para millet şu anda minakmagoti yani belak tasmada namam yani şu anda biz bilaten mana oyuncu yani mizatış marlığı khara sanki bir zırniyastık minnesit mjwana rahaynana ama çünkü bilet yani terna ilgi para ama roket cümme saat 5 le ISO'yu tekni yani ISO'yu sinema da centrum ISO'da centrum yani ISO'dan benil de nav mantıqa paytaxta Kopenhag parna dura darbo Kopenhag'a ve mantıqa zaten ba yabancı maddelere de gerek
کرمانجا ما پر زیبا ایسو zaten sinema satınca meri haytane işte yani ses meri de zaten mana hazır kiriyor ses merici bilet zaten yani bilet tamam bunun diso dubara kır roket cümle ama saat 5 deri bırakını le iso diyor le tam şaşa yani am dakika پرسه که من دبی نبره دایی اون تاریخ خواهد تابی پاشه بیتا تاریخ و جی جاری که دم بیجن تاریخ ما 28 ماه اکتبر یعنی جمعه اما وقت جمعه ساعت 5 لایسوی اون فرماتا که چاوا اون پروگرامی خبر دامد که وقت گالا اون انک تشت لیز دیده دکن یانجی اون تنه فیلم نشان دادن حواله زینب yani وقت gala nokni çünkü gala mal Almanya kif aynı formatı ona nokni zaten ama gore mesela intizam yani Danimarka hafta 8000 kurman cemmi Anatolia nabin jiyan kına jbar ve zaten ma gösterim dü caraktır yani aynı vakit mina gala nokni saat 5 mina mogoti 5 ama kopya vakni şaşa tam dakikasında ama film bakını bar filmci tabii ki yani ama açılış ki bakını açılış şey zaten yani sunum ama sunum ki hazır bakını ve yeji ma imkan kararına da şimdi bakın ama ve Ahmet ve hazırlığı ve Ahmet ve bakını film şimdi film zaten saat ki 8 dakika dolacak ساعت هفته را 8 دقیقه در بس کنه پابابو لو داره نیم ساعت 40 دقیقه فیلم اما yani dersin yani esine teriyor dare esine şey lo dare yani halkıma hatiba tabi en fandını ki bakın değerlendirme ki bakın saat 8'da filmden gösterime hazır ki fakat belki ama 8'da ne minni 8'da çarık darbos puan da minni ve yeşil zaten yani ek varınca genellikle ek zanım ekmen avkri genç ve çağıt yani. سپاس زینب جبوی آگاهداری تا میوانک می دنی که ما اوک نکرو یعنی ما دعوت کر او جهات السرکار پرنس قادر چلیکی با مایه ام تخازن ویجه هین سر اکرانه ام دربار او که دا بلگه فیلم دا هنک نیرین نوی بگرن پرنس قادر تبخیراتی برنامه ما سپاسیات دکیم که احمد جوال استودیونا و میوان دن و هر کسی که تماشا دکرا جسلاتی معنا مالتا و صاحب مالتا جاوا کت بشتار بوی تو وقتا خجمره وقتا بلال قصره مسمگه من دست گرت ل جاری دن از تمل نیسکی نادم ها کرم که قادر توجو پیشی ام بین هفسرو که کرم که تابع ایشه ما این برق ولد به کرم که آره توجو دزانی و تبینو برای بریز قادر بخیراتی سرچاوا که بلال سرچاوا مالتا آوا سپاسیات دکیم yani tuş düzani proje dest pê dagû mago proje pekane yekser bû pêşiya da behsa ve ta kirin Kurdên Anaçolê navên kesek bi vî îşira mijil dibûn di nav xeda va mesela qalt kirin û şîrovat kirin em mîroj geştin vê merhele tê bê çi li ser belge fîlm hîn te meşî nekirî كاك أحمد مرحبا بري هاتشتي از خازن دسبيكا دنكرنا خدا شهيد ناجيهان خرسل و حوالي مي كاكانا ربابري مي كرسالا كاك سليمان ببير بينن و خازن بيجن لبر كد و بيران موان بجنا خالي تبين ومن اساسا من فيلم دي حتى درجه كي كونسبت كاز نلبندي بوم كونسبت كنويا يعني كونسبت دي هندري خد كونسبت كباشا سركفتيه ميزان سنه كهاتيه درخستن يشتي ارمان جاكا يعني از لبندي فورماتا كي كلاسيك بوم كمره
yani derke dest pê bike işte Kurdana dolê kîne ji ku derê hatine û di nav virda jî reportaj werin kirin bi kesên pispor ra û belge werin pêşkêş kirin yani dokumentereka klasîk lê mîzansenekî din e yani hem wekî film e hem jî dokumenter e baş e ji aliyê teknîkê de jî baş e yani ez pir teknîkê fêm nakim lê xasî me dît hevalê ku film kişandine bi zanyariyeke mezin bi profesyonelîzmeke mezin karê xwe kirine teknîka pêşketî teknîka herî nû jî bi kar anîne malawan hava her du derhênerê me jî li birin û ez destxweşiya wan dikim malawan hava bêguman Kek Osman jî anî ziman û Yawûz jî destpêkê de bû yani ev belge film parçayekî nasnameya me ye tiştê ku di belge film di belge filmê de hene her yek rengekî nasname me ne yani me dikare bêje hindirê vê belge filmê bi nirxên me yên nasnameyî bi nirxên me yên civakî bi tarîxa me bi folklora me bi hemî rengê me hatiye tîjîkirin merê xwe tê de dibîne merî bi şabûneka pir feqli pê şad wê merî xenêzîkî wê hîs dike dilî te bi şekleka din germ dibe yani min daîma tanî ziman me digo Kurdê Anatolya navîn Kurdên ku tu cara nehatine organize kirin di tarîxa xwe de tu cara komeleyekî wan çê nebûye pêkan cara pêşiya û pêkanî di tarîxa xwe de tu cara derbarê xwe de tu lêkolî nekirine lêger belge filma lêger di vî warî de arşîveka ya ji xebateka gelekî bi nirx e ez bawer dikim tiştê ku êdî hat keta nav gel hem em ê pêşabin hem jî zarokê me û neviyê me ê ji mevşanda gelekî pêşabin belkî karibin bêjin Xwedê ji wan razî jî di vî warî de ew ke serkeftineka mezin e ez bawer jî dikim wê xebatê vê havî gelekî pêşkevin ber ku lêgerê nav milleta dengvedanek şikir şabûnek jî bixwara anî mana wê ew e jî projeyên bi vî havî wê ji îro şinda jî tim werin xwastin ji hêla gel ba yani heval Ömer û heval Êsîn bila hazir bin belkî ji vê şinda projeyên din bîrengî jî derkevin holê wê xebat wekî zincîrekê jî berdewam bike pêncê meha pêş me li Stockholmê ew heye pêşengeha film heye film derdikeve pêşiya temaşevanan li Kek Yawûz jî anî ziman li Tumba Senin ez bixwe ne nav komîta amadekar da me xebata mezin keda mezin spasiya wî dikim heval Yusuf Özden û Yawûz û hevalê dinê ku di nav dana niha ez nizanim kîne lê komîteyek dimeşînin bi dilekî mezin bi fedakariyekê mezin dimeşînin û yani me bixwe ez têm û her sê keşkê min ji miratên û pêşeş hevalê min e ku ji ne Kurdin yani ji welatên cûrbecûr hinekê wan ji Pakistanê hinekê wan ji Hindistanê ji Amerika Latîn gelek heval hene wan jî got em ê werin sed ji ber ku teksta yani ew binnivîsa film jî bi îngilîzî ew jî faydayekê digene ku meriv mêvanê ku hatin kanibin film temaşe bikin û jê fêm bikin û pêncê mehe di navbera saet dudiyê piştî nîvro heta çara da ye saetek baş e rojeka tadîlê ye kes neykare her kes dikare xewa xwe jî bike xwarina xwe bixwe serê xwe bişe kincê baş xweke mîna hewayeka îdê mîna festîvaleke werin Kurdê Anadolê gerek bi rastî jî li vê derê bi rihekî nû rihekî xwe xwedî derketine bi rihekî nasnama xwe xwedî derketine werin wê derê bira kes ew neke yani niyet û fikrek din ji serê xwe babêjin ciyê tirsêt virda tune ye ciyê ew tune ye belge filmeke qala me dike qala axa me dike qala dêw bavê me dike qal pîrê me dike qala yani roja me derbas ku îro û siba me dike
گرگم لور بن گشتی که وی او که وی ارکب جی بینن و حوالانا کدک تایی فیلم کی به شکلی باش شاندن اب خالیته که مزن به راستی جی سویه که پر خوش ای ام جی برسی باوی بدن ام جی خارشلقه بدن کلوی فیلم خودی در کبن و هناك ياو بكن حتى بينجي مهجي حواله كل ستوكول من جدستي كي خاطي برا در دور خو حواله خا جيران خا ناس كرنا خا ديشكا خبردار بكن و حواله خو بخار بينن شكجان ولاتي فرق ناكن بلا هم ام خاب خاطن فيلم دا بين بلا هم خلق شواره مد فيلم دا بين و بزانه که کردانا دوری کی بونه نه کی بونه درباره مدا حقی مدا دون خدان فکر کی از بارم امی سالن تجربه کن یا تابی ما با گریدو کی شاد کش خاصه بکن یعنی سالن که نه ام بیجنج بوی پینسد مری ها هر کس بخواره مرکی خاجی کی خب خارونه کر کی خب خارونه یا جی پسمان برنگ خب خارونه سالن تجربه شو یعنی که قاتل ما کوان قرن دو belki film دو سه جرج var şu anda şu nemez herkes yani net işte برکو کردانا دول استوکهلم فرن و جیکو نها فیلم لی ورا نمایندگی نیدوری کسی یعنی کی استوکهلم را باره بخواید نیف ساعته 4 دقیقه بر دوی او که سالونه یعنی همیش ملتی ما دخوازنی براور او بکن فیلم که انترسانه تشته کی تر باشه او به هستیاری به حیث به درنای شابن درنا بلکی بخاب کردن یعنی دلی خابش که خمگین بون لدرنای مراخ بکن اما فیلم ام بخانی جسری حتی بنا ام بخانی یعنی دبر دا او که جی ام بیون وقتا خاطر فیلم و در کمیدانه که پکان چه خاصه ویج و کدا رخصتنا که لازمه پیوسته جدیه و پکان خباته که خاص مزین کریه براستی نکاره هر کسی بو هم مالیت کامزن هم جالی تکنیک دا و خبات کیوان هم لبی داره هم جلوالات و پرجیه جوربش هف دور و فیلمی تو چکی یعنی نکاره زارا که کاره که جدیه و به سرکفتن جی به داوی هات و دوباره از دبیم هر کسی که پاش کامره او کسی که پیش کامره دی فیلم در شکل که چه کدا کامزن چه کدا کپچوب هر که قاسی پوزی درزی بچی او که دایی بی کدا که خدایی بی تیتا ناف دا جی گرته به از قاسیوان دکم سل جاری وانا دیروک پارچه پارچه برهف کرن و کرن فیلمه که کرن دیمنک مزن آنین تان برمه مالا وان سل جاری آبا و سپاسیا بج دکم که احمده که پرسه که تهبه کرم بکه و تنه بجی استخوازم بقدم و جی بدن میوانه دنه اینو کرمدار بی ام سپاس کن جبوی و آخافتنات گرانبها و هیجا و خاشک مالتا و از بیم عمر پرسک خیلی لنیوان مجز رزه دانه کرم که عمر والله بس نال اوكي ما قبل ما مستقادر عبد اني زمان براسي قال لك اختيار بوم مثلا ابا نزيد الصلاه ختم سيبوروش قبل كان نرينك بشكل في زمان ولا انسان او ازياد او وستاندن او همو زحمتي خواتي جبير دك براسي قالك باز ما مستفيد سپاسیوات که مک گویی تجی اسینجی و حواله کد وردا لیستنجی ات پاش کامرا جی و دی درو که چی خوش نه دا گرتیه یعنی از بیش بو کو و بپسیم نابیجن یعنی خباتک نه باش کوی من نهار اوج بگو تا لی خباتک سرکفتیه و خباتک پر باش کر و دی دروکا حرمی دا و بگشتی جی دروکا ما کرداگش برکوام امجی پارچه کی دی دروکینه و جی کی پر باش و گرینگ بلا ما مگو یعنی دبکوت پیشرو جدی خبات انجور بجور در کوین ام به هر کانون کار کی دیش بکن سر ناوی خال سر ناوی مالبات خال سر وکی کرد کی وی هرمن از دوباره سپاسیا و گیش کادکیم ام به هیجان لبم دا پی جمعیان استکهلم کو بشتاری برنامه ببین و به هر وکی مالبات کی لبروی پردرون و خبات و کری تماشا بکن سپاس امجی سپاس کن جبوی بشتار بونا با و جبوی نرننتی گرانبها مالتا آقا ساغن بجید ساغ بی
Bilal eğer bikari Sultan Dağ hevserokami pekana Almanya cihat az anı seçtirici bilim kerem هينا رجيت هينا بريز سلطان داغ تبخيراتي برنامه بيكان تيفي سلطان داغ هفسروكا بيكان ألمانيا وكوجت زانن ألمانيا غالا بلغة فيلم لگر چكربو سلطان جي يكجمره هناك بحثا غالا بكا هناك نيرينن بيكان ألمانيا هوج نيرينن غال يجمره بنازمن لي مخابن ياب تركي بكا بلا فخنا که مگوتیه کجان زمانی ifade ki خپه ifade که Sultan hoş geldiniz Pekan televizyon programına hoş geldiniz. ناب خير دابن اوقاس كرديو من هي ايوا باش نوانن stüdyoya havalan insani ma tamaşatke ama rasti yani kurmancı nerine onun zaman az hin ve nevi noktada mı rojak avcılara spaskim az ama Türkiye berdevam tıkım bu görün. تشنابا ام البنداتان كنتو روجا كيب كردي بكاربي وقاس تركي خا ifade بكي تيجي از بيجم تدمك نزك تبكي. Şimdi biz o zaman Türkçe'ye dönelim. Bilal yok ama ben devam edeyim. Biliyorsunuz Almanya'da belge filmin galası yapıldı. Nasıl bir hazırlık yaptınız ve galayı yaptıktan sonra hem sizlerin hem de katılımcılar nasıl bir izlenim edindiler? Neyi anlatmak istersiniz bu galayla ilgili? Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi yani çok önemli bir çalışma. PKK'nın en önemli çalışması. Yani her çalışmamız değerli ama bir de böyle daha fazla bir kitlelere ulaşacağımız bir üretimle çıkacaktık. Bu nedenle PKK Almanya bunun galasını üstlenmişti. Bu çok onurlu bir mutluluk verici, onurlu ama aynı zamanda sorumluluğu da büyük olan bir işti. Bundan dolayı biz dedik ki işi sıkıya alalım, mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince iyi hazırlanalım. Biz zaten PKK Almanya olarak korona döneminden beri buluşmalarımızı, görüşmelerimizi ayda bir olarak online yapıyoruz. Ve dedi ki galaya hazırlık anlamında 5 hafta önceden her hafta buluşarak hazırlıklarımızı yürüttük, davetiyelerimizi gönderdik, bilet durumlarımıza baktık, mekana baktık vesaire yani galayla ilgili olabilecek her konuda hazırlık yapmaya çalıştık. Dediğim gibi çok büyük bir heyecanla yapılmış olan bir çalışmaydı. Galadan kısa bir süre önce sizin de bildiğiniz gibi 2 tane çok değerli Kürt kadını farklı 2 Kürt coğrafyasında öldürüldüler. Bu tabii biraz o galaya olan o sevinçle bekleyiş, o heyecanı biraz etkiledi. Özellikle de çok kısa yani ayın 5'inde Orta Anadolu'nun önemli bir değeri olan akademisyen Nagihan'ı Akarsel'i kaybetmiş olmamız yani öldürülmüş olması acı vericiydi, üzücüydü. Tabii bu durumda yine de buna rağmen dedi ki evet onu da analım, galamızı ona ithaf edelim. Fakat bu önemli çalışmayı da elimizden geldiğince güzel sunalım. Bu şekilde biz 8 Ekim'e geldik ve Almanya'nın her tarafından insanlarımız vardı. Hatta İsviçre'den misafirlerimiz vardı. Var olan sinemayı doldurduk.
zaten biletler daha öncesi fazlasıyla satılmıştı. Sonra geldiğimizde ben kendim mesela bir grup arkadaşla beraber Frankfurt'tan çıkmıştık yola Düsseldorf'a. Gittiğimizde biz ev sahipleri hazırlıklı olarak orada yani daha önce orada olmamız gerekiyordu. Öyle de yapmaya çalıştık ama bizden daha önce insanlarımız oradaydı. Yani insanlar heyecanla bekliyordu. Evet, bu onun göstergesiydi. Yani insanlar bu yani çok önemseyip biraz önce Kadir Bey'in dile getirdiği gibi yani bir bayram havasında hazırlıklarıyla ve çok sevindirici olan bir şeydi. Her generasyon vardı. Çocuk vardı, genç vardı, kadın vardı, erkek vardı. Çok yaşlı, çok yaşlı kimse yok da o da buradaki nüfusumuzdan kaynaklı. Aslında bizim burada Orta Anadolu Kürtlerinin çok yaşlı bir nüfusu henüz sanırım yok ya da en azından benim bildiğim yok. Ondan önce demiştim bize daha önce biz bütün Kurdi yani Kürt kurumlarını davet etmiştik. Bütün Kürt kurumları derken hani bildiklerimiz, ilişkimizin olduğu Kürt kurumlarını davet ettik. Özellikle Orta Anadolu Kürtleri üzerinde durduk. Film alanında yer alan özellikle 2 kişiye davetiye göndermiştim. Onların çok güzel bir katkısı oldu. Esin ve Ömer Hevaller biliyorlar ki hemen filmimizi Dohop Film Festivali'ne yetiştirme konusunda büyük katkıları oldu. Kürt kurumlarının biraz dağınık anlatıyorum, kusura bakmayın. Kürt kurumlarının çok olumluydu. Sultan müsaade edersen bir şey söyleyeyim. Esin ayrılacak. Eğer müsaade edersen 2 kelam etsin. Biz tamam. Esin'i gönderelim. Kusura bakma. Şimdi biraz trafik de karışmasın. Karam Esin. Yani ez vê bêjim her ku ez tevî bernameyekê dibim ser vê mijarê yani qaweta min hêzê de dibe. Yani her ku ez wan dibîzim rastî jî yani evka min hêza min xebatê hêzê de te dibe. Yani wek heva Sultan ji got alaqeke pir mezin hebû ciwanên 15-16 salî pirs kirin. Yani pirs ji me kirin. Ew kê xweşîkê pir mezin. Yani ez dibêjim ya bi rastî jî mesela hin ciwanê me ji tiştî wisa hinkî dûrin wisa xuya dike me dît ku ne dûrin ew li benda me bûne. Yani ew li benda peka nebûne, ew li benda me derhêne nebûne. Rastî ji ez jî carekê din pekane pîroz dikim ji bo ku rêberekî pir girîng kirin. Filmekî rastî ji pêşengiya filmek kirin bi projeyekî pir xweş û xurt derketin. Yani ez her serkeftinê ji bo hemî hevala dixwazim. Ez qusura xwe ez dibêjim qusirê efo kin ji ber ku ez ê derkevim wisa dixwazim hinkî karê min ku ez bigînim heye. Serkeftinê dixwazim xebat xweş û şev baş were. Şebat jî baş be û em spas dikin ji bo ku tu beşdar bûyî. Spas dikim tu tevlî bûyî şebata bixweş. Şev baş her. Avan Bilal yek baz evan ji dest mi bire evan. temaşavanên hêja eğer em dest girtim. Dereng tu bize ama Sultan devam ke. No tu dest mi bigire istersen çünkü tevlî çebu. Tamam. Sultan Kerem Deng herhalde problem. Evvel Sultan tabi pirsek min hebû yani. Gavata navê Sultan got vat bîra me birêz Sultan. Dîsa bixêratî çünkü ez carna dadkevim problemek min girêdana heye internetê. Niha hevalê ku tevlî bûyê hetanî îro gîşt kat gotin emek nîşan bidinê pira sêr nekirine hîn û tu fikrekî wan li ser film tune ye. Tabi xêrî fikra we em dixwazin ku ji we bibîzin we ji fikrê însanê ku lê meze kirî psikolojiyê wan ya jî fikrê wan ya jî bandora ku li ser wan çêbûyî çi ye yani çi bandor li ser
Bu arada herhalde biz Türkçe konuşacaktık değil mi? Yok sizinle. Sorun değil, ben anlıyorum. Bilal ma perskir ma vakit nara ma devam ka Sultan. Sorun değil. Sorun değil. Ben sırasıyla gitmeyi tercih etmiştim. Çünkü ses geç gidiyor sanırım. Sesimiz gelmiyor mu? Yok senin sesin geliyor. Bilal'ın sesinde problem var. Bizimki gala olduğu için. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Biz seni duyuyoruz. Tamam. Bilal tamam. Sorum geldi. Ben bir şey alamıyorum. Tamam. O nedenle biz tam yani söylediğimiz saatte başlamadık. Çünkü evet galaydı. Bizimki misafirlerimizin toplanmasını bekledik. Ayrıca bu arada Pekanjin TV moderatörü arkadaşımız Çiğdem Akbina da başlama saatinden önce insanlarımızın duygu ve düşüncelerini aldı. Ve bu Pekan sayfamızda da yayınlandı. Herhalde izlemişsinizdir. Ben sonradan izledim. Meşgul olduğum için çok güzel olmuş bence o bölümü de. Ondan sonra biz tabii Pekan adına konuşmak istedik. Yani bu filmin hikayesini anlatmak istedik. Pekan eş başkanı orada başkanımız Meliha Doğan bulunuyordu. Ahmet Hebal mesajını iletti. Pekan Almanya eş başkanı Ali Fuat misafirlerimizi selamladı. Sonrasında biz filme geçtik. Filmden sonra filmi izleyenler bilirler. Filmin sonunda bir ağıt var. Yani o ağıtla birlikte belki o ağıt da daha da güçlendirdi bu duyguyu. Film bitti ama kimse yerinden kalkamadı. Kalkmak istemedi. Bence film boyunca bir yolculuğa çıkılmıştı ve o yolculuğu bitirmek istemedi insanlar. Orada kalmak istediler. Ondan dolayı evet oradan itibaren Esin'i aldık. Esin film hakkında bilgi verdi. Daha sonrası ise çok az birçok galaya katılmışımdır. Çok az galada rastlamışımdır ki insanlar bu kadar duygu ve düşüncelerini ifade etmişler, soru sormuşlar. Kendi duygularını dile getirmişler. Gerçekten hani benim izlenimim, bence oradaki birçok insanın izlenimi Leger önemli bir ihtiyacı cevap olmuştu. Ve devamı dileniyor. Film beğenildi genel olarak. Sadece bir iki arkadaşımız da çünkü onlar da daha çok bu işlerle meşgul oldukları için daha fazla akademik bilgi ihtiyacı hissettiklerini söylemişlerdi. Ama genele baktığımız zaman, çünkü bu insanlar bu işin içinde olanlardı. Ama genele baktığımızda hem yani bilgi olarak hem görüntü olarak filmden memnundular, etkilenmişlerdi. Böyleydi ve işte dediğimiz gibi hani her kuşak da duygularını dile getirdiler. Özellikle mesela bir tane 14 yaşında bir kızımız vardı. Onun ana dili Almanca. Kürtçe çok iyi bilmiyor daha doğrusu. Ama çocuk görüntü ve alttaki İngilizce altyazıyla beraber filmin kendisini tatmin ettiğini, kendisine hitap ettiğini, orada olmaktan mutlu olduğunu dile getirmişti. Onun dışında misafirlerimizin yani birçoğu dediğim gibi birçok duygusunu dile getirmişti. Bunlardan bir tanesi de şeydi yani belirlemelerden bir tanesi dijital platform. Yani Orta Anadolu Kürtleri hakkında akademisyenler, tarihçiler, araştırmacılar yazıyorlar, kitaplar var
tamam dilediğimiz kadar çok olmasa da var yani. Ondan sonra 2 tane dergimiz bu işle meşgul. Bir Nebun olsun, Veger olsun. Fakat bu yani film olarak çok daha büyük bir kitleye ulaşma imkanı sağladı. Yani sağlıyor, sağlayacak. Çünkü herkes dergiyi okumuyor, herkes kitabı okumuyor. Belki o kadar Kürtçeleri de yok. Birçok eser Kürtçe de aynı zamanda. Yani bizim Pekan olarak platforma Kurda Anatolia Navin olarak ulaşmak istediğimiz hedef kitle, yani çocuk, bütün Orta Anadolu Kürtleri, çocuğundan yaşlısına kadar hepsine ulaşmamızı sağlayan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir etkinlikti. Teşekkürler. Emeği geçenler çok teşekkürler. Sultan, ben zaten araya girecektim ama siz zaten bitirdiniz. Bu anlamda teşekkür ediyoruz bu değerlendirmen için. Zeynep de ayrılmak istiyor. Ayrılmadan önce herhalde bir şey söyleyecek. Karamka Zeynep tabi nabara da avkeji Hozan Figenej mesaj şandi davet reklamı Danimarka no ki az inge ştarıcı bilim Karamka Zeynep tabuke. Denge mate? Evet, denge. از مخواست یعنی و بیم لداویه دا از در کبمه ببورینن اما از مجبورم در کبمه یعنی نها مجوار قالی دانمارکا کر لکوپنهاگ لئیسای یعنی منطقه پایتخت کوپنهاگ فیلم به نماندنی اما نماندن فیلم جی دو دردن جی نهینا آلیه یولنده هم هولست برو o yekşi Ganas'na Ganas, Ganas. Azil davi reklamı ben bakayım. Yani Ahmet Ajvar Diroka be çünkü ve raz ilgilenmiştim. Ben az gösterime İso'ya ilgilenmiştim. Yani minak mango yani yani peştar bunu kabaş ben de peştar bunu kabaş ne Gore fırtına biletime hatana van koytke. O yani az bakas benim film man çancarale mesker yani film ama gişt ya. Hamu herkese Anatolia Navina diyor yani pekana bu filma yani desteklerin ama jmagiyor. Filme magiyor. Sparoji yani am sahipler kavni filmi khames kini genç marji minok eş başkanı Almanya Sultan Koti yani genç ilgi khana. Sparkum mane İngilizce mane diroki vanaja anlatmıştı ki perhandık ama zaten yani tarih diroki hatzani fakat genç mara teşki per giringe ilgi هي يعني از وجبم وأز وقصت غازم بهم أما روكي جماعة عبد ببني بمن خير وخوشية إيوار باش إيوار باش أما بس حشت ما عبد ببني وبفي مناسبته أم جارة قدن كسر الدنمارك الدردورة كوبنهاغ إيسوي جيان دكا أم دعوتي بلغة فيلم لغاري لسر كردن أنا چولي ناوين هاتی چکرین دعوت کن وارن فیلم تماشا کن و تیدا از وسط ببینم میشه فیلم سیر نکره یعنی من کم سیر کر یعنی کی واره تیدا خب ببینه به و از بحثا مت که بحثا گندمت که بحثا در دورا مت که فیلم کی کوی آوایی و ام به مناسبه گشت که دعوت کنی بلال از شتر جبلم بسه Lüdüsom'un o yüzü. Ahmet. Sultan buyurun bir şey mi diyecektin? Evet. Sonradan fark ettim ve esine İnşallah dengimine var ha. No perkrekoma dengemin derengte. Dengete ne derengte. Hakan avke Karamka Sultan. Sevgili Esine sonradan dile getirdim. Bu
filmimizin, belgeselimizin diğer önemli bir özelliği de yönetmenlerden bir tanesi bizim bölgenin bir kadın yönetmeni. Yani kadın üretimi açısından, yani bu çalışmanın, bu projenin kadın boyutu açısından benim için bu da çok önemli, çok değerli bir nokta. Onu da dile getirmek istedim. Teşekkür ederiz. Em Perez Ömer berdamkin و تگلک سشت گهدار کر بهیست از دبیجم هستیارت هنک هاتن گهرتن استخازم لداویت تو هنک جمرا شیروک و هستیاری خجی بین زمان کرم که هنکی همه بکر تاسی از او بیجم براستی مثلا ماموستا قادر او هم تشتیکو آنی زمان براستی لطفر هستیار کرن çünkü galiba insan mesela hüneri bir şekliye yani xebatin din ambejin rasyonal xebatin rasyonal ne bir şekline hüneri bir şekliye galiba ku mesela kadir mamusta kadir ev nerinin fa nefandinin fa ani zaman burası min az neki hestiyar jibum yani işte gotuna hünermendem هنری خویه yani برای از نخستیجم لی از اوجی دیدیم مثلا گله که insanın kudun Anatolia nadin ya kudu dervayı taybetçili derva yani Avrupa perli bendine yani perli bendine kasku ez dibihizm mesela Kopenhag dibihizm de bir şekilde bazı yerde bir şekilde nizamın için اوجی هنکی کلجانی اک دیده انسانی هیجان اک دیده انسان و هیچ هیچ فرد دکه ام بیشتر ام هدیدار بن و بنده بن کو امی پیشروجه هن خواتین هی خود هی کور هی به استتیک هی به خوشکاهی و هی روتجی امی چکن بیشم از جاره کن بیشم هر تماشا بکن و او بکن بنرخینن و رخنه خود بیرون زمان هست خود بیرون زمان کو ام جی هنکی هست بکبر سپاس کم جبو هر شته سپاس کم جبو پکانی çünkü pekan ne biya brasıcı mamusta kadir ani zaman pekan ne biya ab xebaşi ne bu berve em ve spas kım jibو pekani pekan dest ve xebate hizdame hoedame ica piştame sekini bahveri akwa bime ani evji peper mihne ez sana din zaman o benim şehbaş şehbaş malatava kutu beştar bu ama hing hafta bibinin او ببینید خواهشیه دا از سلطان امی برنامه بگیرن لی باریک از برنامه بگیرن از رئیس رجات کم هنک پرسانه و پرسانه اگر بینه سر اکرانه ام بکارم برسه بدن هینک او رجوع اوا دینه سر اکرانه ارد بیجه yayınlar bize Avrupa'da olmayanlar ne zaman izleyeceğiz? Biz bunun için bir çalışmanın içerisindeyiz. Ülkedeki şartlara bakarak, ülkedeki duruma bakarak en kısa zamanda bununla ilgili sizi bilgilendireceğiz. Size bir tarih vereceğiz. Umarım en kısa zamanda böyle bir çalışmamız olacak. Sizi buradan haberdar ederiz. Yadın havala pırtış got az dur ziyade derece nakim vakit derbas bu. Pekan vi belge filmi hayalen Murat Bozdağ pektine. Pekan vi belge filmi heviye jina berxudar, jina sembol Leyla Güven xurtike. Pekan vi belge filmi diyari Kurden Anaçolînavîn û Kurdistaniyên dilsoz dike. Ez bivan bir bawariyo ez dixwazim bername bigirim lê berek ez bigirim ez dixwazim Sultan bername bigire û bi Kurdî bigire em teva hev qapak dikin. Kerem ke. Zor spas.
میوانن هجا ام هیدارن پکان هین پروژه دن پروژه بنگ باش و فرح و یعنی پر کسی دیبگه ام پروژه مزن چیتکن به هفرا tabii az ya hevra başa em çıkas pekar xort bikin bu qasçı proje xortçı cemaat kevin ve tazım onun zaman pekane mil bidin pekane tabl pekane bidin yekşi tazım bejim na filmime leger festivala da serkeftin لسینما دا سرکفتن هر عالی دا سرکفتن زور سپاس ام جی زور سپاس کن از تازم تشتگی ده بیم رجی اگر ساده بدی دست ما دا پروژه کامیدن هیا کو لبر قداندن هیا پروژه بریز شورش رشی مالاوی آوا وی هنک کلامن کبن توب کرنه برهف کرنه و جمر آنین ام جی وانا نها تومار دکن و وانا دکن سی دی دکن قید کو آرشیو دکن کو پروژه و پروژه مکری ام ویجی حتی نی دمکا نیزک تا ام بینن پیشبری و پریز شورش رشی کلامن کبن کلامک حتی نها تنه گوتن برهف کرنه جمعی مزن جی انسانن که با کلاما گوتنه جدویان بیستیه و جوان هینوه و مالاوی آوا وی جمعرانی پیکانجی وی پروژه بردوام دکه ام لبر توابونه لبر قداندنه بریز هنرمند گرسل دایان وی پروژه برواده به امید دمکا نیزک تا برنامه که ونگ امی وارم پیشبری و ویجی برای بدن ناسکرین که ما وقت گوت شنده از تخازم پریز سلطان برنامه بگره و خاطری خج تماشاوانم بخواست تماشاوانم هجاب بمن خیر خاشیه دا ایوارا باش یه ورده ای توی کوهاتی یا چی کوهاتی اب آخا ما اب هرما ما دست که کاتیه که هجوم کریه که ایشکال کریه